ole clear tu zong zong te chi bai ve kule tu ma chuan pu HC vanal rota thu ziak chief minister thu soi ti thu pui ogas ni som sang ni som ni poruka ti chua kha kan ngai thau do na ni ilo ngai thang chief minister in July ni som thum pakhata Mizoram local isalu tharte lom na puala hun man na Mizoram inrem na thuthlung chungchang ba ka Mizo te in hung big na pakhat inner line permit ILP chungchang a soya hei hian soi ji hlo hle mai he thu a soi hi atira chanchin bu lama chuak mai lova sarkar thu chua po helai takhi tar lana ni lo chanchin bu kan lo chher ta ka khan mitam tak abikin eptu party te chuan nasa takin an sui sel zui ta ni ama tantu te chuan chief minister pulal du ma hian thudi komsa asoi ni mai lom an tia adik china om rualin dik lo po om ani na taga chuan ngai koi thei thilain phum chewani kha inrim na thuthlung kha memorandum of understanding emo memorandum of agreement ti kha na soya official daga ming chu memorandum of settlement ti ani agreement po chu lo ni ta te reng se ako ta ni lo ti kha chu adik lo hul hual agreement le ako thi omje thumun synonym sania inrem na thuthlung zia hlim khan India ram chanchin bu te chuan mizo ako demo mizo phis ako demo tin an ziak vek zo ka ni chief minister in he inrem na thuthlung hi MNF ten Mizoram ayon an ziak lova Ministry of Home Affairs ayole political party pakhat ayon an zia mai ni tia soi phei kha chu azia lo tak zeta ni khati lai khan MNF kha sarkar lai puemo election commission of India inemo political party ya alapom lo shimshima India laka helpola ni kumsa kha zakwa somret pasari bullama in thanan chu po khan an candidate te kha independent bekin anding ani kha chu wangin pulal renga kha political party pakhat ayo tu ani theilo hei hi a hrechiang ber tu zinga me chu pulal du ma hiania hriat du lo big selected amnesia ani wanga hetianga thil soi mai thin ani ro chuan thu hrana ni kumsa kha zakwa somru paruk February ni somni pariat oblique March ni khata MNF in independence an puanga atoi zongin soi ta ila India sarkar ne na remna siam tura kaushan shwai tu ten palai na an thowa wangin remna siam tura India na aum chhochana East Pakistan Bangladesh le Burma ram ngo ain kul MNF sipai ten zalenda swal chun zom an huam lain nipui zokin ram buai kan tlim to lova remna siama lo ho turin kan sipai ram mu te kan awani kha khati lai hun kha ashetu engimo zat kan ladam zirlai polte kaushan shwai tu te tlomngai polte le political party zongzongin remna le muanan du thuan aw chopuya ahun lai kha chuan political party zongzong thupui berle in than bei pui thlak la ya mi pui nena an tiam thupui ber manifesto chu remna le muana ni khati hun lai kha chuan tual vungi ko thiam ti te la hlea kan pasar tha te sairam chuagin sai an ron kap kher lo ni po in an saka piang lu chu akap tu banglai tar turani ti soite kha tam hle remna le muana thlen thena ni don phot chuan minute second khat po in ngai to buai khot lai lova banin huam in tiam kha kan political party te an ni hlom hei hi khati lai huna thil om dan ani wangin khati lai rammu mek MNF ayo a pulau dengan inrem na thuthlung memorandum of settlement na amhinga zian nan kha mizo mi pui ayo ti lo ruala ni lo than tlin ni lo ma se mizo mi pui Monday ta nei kan ti ni chu Mizoram Union Territory UT sarkar ayo in khati lai chief secretary pulal khama khan amhinga zian nan ve boka pulal khama ming zia ve phalsaka rem ti pui tu le inrem na thuthlung zia lai po om ve ngei chu mi puin anayo ta na an than chief minister pulal than ho la ni MHA mai ni lovin Union Home Secretary
RD Pradhan Khan India Sarkar ayo in amhinga siak boka ani po hian khati laya Prime Minister Rajiv Gandhi remti na thlapin amhinga zian hnanani kha Mizoram inrem na thuthlung zuya Parliament in Constitution siam tha amena Article 371 G belhi soinep tum anom fo thina soiro pilu tukanum thobok abik takin Jammu and Kashmir in abik taka thuneina neithin Article 370 thianen khai khinin thia ve thei mai niomin an soifo Article 370 hi Kashmir of tu Maharaja Hari Singhan kumsakha zakwa sumli pasari October ni somni paruka India azomna Instrument of Accession anti maizu zaya temporaria Kashmir tana thunena sang big pek na niya Mase Parliament khati hunlai chuan Constituent Assembly na pompuilo President thupek a siam mai le President thupek boka thiale mai thei ni in dan lam thiam ten an soi kumsang ni sompakwa khan Article 370 na hi paenia kumsang ni somni pathum khan Supreme Court in hi apompui zui bok soi toangin JNK tana big taka Constitution nuaya thuneina sang pek na Article 370 na kha hun engemoti chunga tana siam temporary provisionary Article 371 ro hi chu angetani mithiam te chuan Article 371 is an integral permanent part of the Indian Constitution designed to maintain regional balance, respect local ethnic diversity, and prevent social unrest without challenging national sovereignty. Tinan Trilfia. Parliament in Dana Siam Manga Low Manibaka, State Chen Kata Helpol Tenena, in Rem Natutung Ziabe Chana, Tunena Big Peg Natana Siamania, Anghen Ninan Soi. Mizoram Puala in Rem Natutung Nashin, India Constitution Article 371 Jihan, Central Sarkar in ILP Paiduta se, Adang Tei Taktakeng Empty Chungchang in Nyalnachu Kan Lucil Lavang, Suti Rualero Chuan, ILP Shing 2, Bengal East Trans Frontier Regulation, 1873 hi, British Sarkarin, Anram of Nietopia Lama, Anram Lak Tharacheng Latlo Polote, Nam Lian Zokin Anchim Ralve Natana Siamania, BEFR 1873 hi Anatira Chuan, Arunachal Pradesh, Mizoram le Nagaland Chawa Huama, Nagalana po Aphairam Chin, Dimapur District Huamlo. Manipur hian nasatakin ILP manani theinan, hunrei takachangin Central Sarkar an lokar to thina, ami hringcheng tamzok meitei hote, tribal an nilo chungin, Central Sarkar point omati puyan yerinoma, kumsang hi sompakwa December thakhan, Manipura ILP man hi apal sakta, Hemirual hiya Nagalana, Dimapur District po, ILP man namun alaw ni Vetabok, mag ang ringdewero chu, silong kopui chu nga, European uat tilo, Meghalaya State pumpui ku, 6 schedule noya omani chungin, ILP an nei velo, kumsang hi sompakwa December khan, Meghalaya Assembly and State ILP mang veturin, resolution apom chungin tun thlengin Central Sarkarin ala pompuilo hei hi thil dana ni Mizoram Arunachal Pradesh le Nagaland ten kumza somnga chuang kan lo man to BEFR 1873 tlo chana ILP man theina kan nei hi Central Sarkar hian hlip theipo ni se a hli thut arinom lo chuti rualin Central Sarkarin tun hnai maya Manipura po manapal sawle to zo ka ni ti kan soito Lukaziak ang tlata nget ani em lo po in nget to khatura ngai ania Central Sarkar ru tur ngai to po in soi chai chiam da tur chu ni na lang lo chu ti rual chuan dan nget berang ngai po hi siam that thelo chu om tak tak lo engpo chu ni se ke ni yang habbe phak china hi chuan ram shwai tu le ram shwai tum kan politician te hi kong tin renga an fin than pa lo po in politics a an dam kho chuana tan chuan in hai ko thiam tak vek an nia chu tianga ni rual chuan thu neina an han chan hnu hian democracy rama shwai tu
mipui thlan le mipui rongbol tu tur an ni na hi manghilin lo le mo indian ching tapek thin hi apoi ber chu ania thu ne na hian mo phurna keng tel ti po an thei ngil fo thil poi mo ero chu hei hi ani da ne mo inrem thu thunge mo silfia dan ai nang theilo fowa hemia wang hian a silfia tu tur ko taw mangai reng ani ma se atul lo ber zok chu nupui mel thatak ani awanga chung kopa berin anupui ita ngai zong tu nia sia thenom pa in anupui awi re mayang ti alau ru ni mai thei ma se soi chua khelero chu atul ber lawang chung kopa ber ta chuan soi tur chin le chin lo hria thi apoi mo khop mai ole khati chin kha ania kan ngai dan te comment section lama da kan tum theu don nia